Bekuthi uma-ke ecela uyise ukuthi amthengele okuthile njengendodakazi yakhe, amphendule ngokumbuza ukuthi yena yini azomnika yona ekugcineni. Umgili okuvela ukuthi uyise umdlwengule waze wamkhulelisa ngasekupheleni-ke konyaka. Iphephandaba lizwe noma-ke lizwe lokhu ngesihlobo sikaMgili oneminyaka u-19 wakwaMakhutha eThekwini izolo ecaleni ebelisenkantolo yemantshi yaseMbumbulu lapho bekuvela khona ummangalelwa ezocela ibheyili. Kuhlale ukuthi kumlisa uyisishoshovu esivutha-ke esikhaleni kwe-MK Party endaweni futhi-ke oyilungu le-Community Policing Forum CPF elingalibheki ubugebengu endaweni. Ngesikhathi evela-ke ngaphakathi enkantolo kuvele ukuthi-ke kusasilele ukuqinisekiswa kwekheli noma-ke alilethile. Uthe-ke angayohlala kulo uma kwenzeka kadedelwe ngebheyili. Ngaleso sizathu inkantolo ibeke isihlehlisela noma-ke isihlehlisela ukuthi kulaleleke ngoLwesithathu oluzayo ukucela kwakhe ibheyili. Silandisa-ke ngesehlakalo isihlobo esitheke isehlo lapho umsolwa akholelisa khona umgilo senzeka phakathi ka-Agasti Septhemba ngonyaka odlule, kodwa-ke wangabika ngaso noma-ke wangabika ngaleso sikhathi. Ingane-ke wayesabese ngokuthi uma-ke yasho uzoyibulala kuchaza-ke isihlobo. Noma-ke sithe baze basola ukuthi-ke kukhona okwenzekile ngoDisemba ngesikhathi umndeni ubamba izinkulumo zikaMgilwa nomsolwa kwiselula. Sithe-ke kwabanja kumyalezo kaMgila ayewuthumela-ke uyise ethi-ke inkinga wena baba, uma-ke ngikuvakashela uvele ufuna-ke ukulala nami. Sithe-ke noma-ke kuleyo ngxoxo bathola ukuthi-ke uMgila wayecela-ke isikibha sesikole umsolwa wambuza ukuthi uma-ke emthengela sona yena-ke uzomnika ini. Uthe ngaleso sikhathi uMgilwa akavezanga ukuthi uyise umdlwengulile, kanti uyise kwathi uma-ke ebuza waphika-ke walala ngomhlane. Uthe bagcina-ke bethola kule nyanga ukuthi-ke umsolwa wamdlwengula uMgilwa ngesikhathi bebamba ukuthi ukhulelwe, wasegonyelwa ukuthi-ke ukhuleliswe nguyise. Iphephandaba isole zithola ukuthi-ke ngosuku okuthiwa kwenzeka ngalo isehlo umsolwa waqamba amanga wathi ucela kuMgilwa akamvakashele ngoba kukhona-ke abanye abazali bakhe abakhona-ke ekhaya. Yaya ingane yafica-ke ehleli yedwa wayidlwengula lapho kusho-ke isihlobo. Siveze ukuthi ngesonto eledlule uMgilwa ugcine-ke elekelelwa ngabezempilo ukuba akakhiphe isisu njengoba-ke esabise ngokuthi uzozibulala uma-ke esigcina ngenkani aze-ke azale ingane yokudlwengula. Usibulaleke siphila noma-ke usibulalele siphila-ke ingane ibizigqaja ngobutshitshi bayo izisho ukuthi ifuna-ke ukuzigcina ibeke neminyaka engu-21 kusho-ke isihlobo. Isihlobo siveze ukuthi sehlakalo simthikameze ngisho nasesikoleni uMgilwa njengoba-ke kufanele ngabe useqalile-ke kufunda-ke ugrade 12. Enkantolo-ke bekugcwele amalungu MK kuwona-ke bekukhona-ke abezokweseka kuMgilwa, amanye-ke ezoseka noma-ke ezokweseka umsolwa. Umnumzane Mandla Chilizi ongusihlalo wenhlangano edlalana-ke ne-MK noma-ke i-Progressive Civils Congress PCC uthe bazolana-ke noMgilwa asihambisane nezimo-ke ezinje asisho-ke ukuthi kukhona isinqumo esesifike kusona esithi-ke kufanele noma-ke kufanele noma-ke akufanele sizokweseka kuMgilwa ngoba-ke lichilo okwenzekile, kodwa-ke sizoyeka-ke ingalo yomthetho isebenze kusho-ke uChilizi. Uthe-ke ziyabakhathaza izigemegeme ezifuze lezi. Uqhube wathi-ke balindele amaphoyisa ukuthi enze umsebenzi wawo noma-ke angayinikwa ibheyili umsolwa uma-ke kutholakala ukuthi uyingozi. Uma-ke uyilungu lenhlangano kusho ukuthi-ke unelungelo lokuhlukumeza njengobuholi-ke siyaziqhathanisa nezehlakalo ezinje noma-ke angaba yilungu lomphakathi noma-ke leqembu umthetho kufanele-ke usebenze kusho-ke uChilizi.